Good news! Kareng kabalentamong mangailangan notaryo o kaya naman legal consultation. Ilapit na mismo kareng barangay ing libreng serbisyong legal ng Angeles City Councilor Jessel Dairit bang mas maging malagwa ang access dareng residente king legal assistance. Agpangkang Dairit, lilipat na kareng miyayaliwang barangay balang Biyernes ing kayang free legal aid dating gagawa na king kayang law office. Kapag nasana niting mabawas ing gastos king pamasay dareng Angelenyo, lakwas na king libutan ding balaho sa pamagtas ning presyo ning produktong petrolyo. Kapartner king programang iti, reng barangay captains ning Angeles City. Lalam ning programa, personal yang munta i-Councilor Dairit kareng komunidad bang mamye free legal consultation at free notaryo para kareng simple documents. Munang makinabang king serbisyong iti reng residente ning barangay Malabanyas at barangay Pulumbulo king daratang nga Biyernes. Kapamilatan ng inisyatibong iti mas alapit ning konsehaling serbisyong legal kareng balang barangay lakwas na kareng Angelenyo. Baya pa man bihalal bilang city councilor kabilang na kareng advokasya ng Dairit ing mamye libreng legal aid kareng kabalen ang mga ilangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, susuyo.